And the Kumawood superstar / politician. Eja ko ebusi akwaji na neso ewo obogu onene the base party no obogu youth no apamom so monko ama media ne so a boys abeso asine so twetwe eja ko meba nchire mu no kire waadwene e de amame ewo comment section ahai penya block media metro say didi mo obe like if rather ma subscribe button some be click notification icon of the just update abekire waadwene de amame ewo comment section obaso a na chef for anya bia hwe no make for na la money send up ene de amam o USA o UK obe send this ka ebe fi ekwa adofo bi ebusiafo o send this ka am obi use Nala money send up app not phone so register be account o send this ka use my promo code Penya TV na obecha eku $20 se woni US mpo na ohuni pa bi wo ho no mo a frene ka kire ne se ade a Penya de abade edi twam buano no create account na onyi sim promo code fan send wuska na ebe sa cheniska no sa da ska no asa bro umpewe na opede eye Nala ana obia eisu. Let's go to the so we see over kaya ya wagana hey 2026 ye MPP ya call almost promise 31st January 2026 ewie ya any who say there was a new political party bia surfacing on the internet and before then no na ejako edin kan abe interview na ochirim so ono no de baby a Kennedy akompra kun ejina no in politics no eho no no sugire te who say ejako no se wo tunu nan eko baby a mean say eho no ana Kennedy ejina ana Mr. Otibonsu so no or your Kennedy personal person it was baby a Kennedy ejina no eho ana ono so ejina eja call prime minister first general na Kennedy nyame ko Kennedy elusi wa anwene no emo na hunu say nipa ni bia nka omu nyina ye MPP party members a omu support party no but through honorable Kennedy eja pon de hunu say as omu start ekeka sembi esa na ono oso no ya aboa na ya chechire Ghana ya chechire political party na as omu start etwa omu ho abetan MPP party no party ana omu nyina wo mu no as omu candidate tanka omu benya na kono na you know delegate akoto abana edi amano no delegate an cast omu vote an farmer ntina omu adwa party no ama omu turn omu back against the party ama wo come down so there in fact memo obi adini but that is what they are doing. They are insulting the party. In fact, they are attacking Baumia, say all sort of things. Just it has become their mission. Say if their leader was not voted for their any Baumia forget it. Now President Akunya na nibe hu Kena but 9 AC. Now it also interesting to see say a man who say party be a kobia pega organ and from the base. At the base no can imagine so Ghana first. Na nipa anim say omudi animu. Eye Ejaku any Mr. Otibonsu. Mr. Otibonsu, he was one of the financiers of the MPP. And Ejaku also, you know, as usual, you call a Ibiana na or the campaign song about the support MP party. In fact, we are more than power. I'm MPP. I was Santibem Hanum, of course, and the influence na so great. Omu nyina no, omu the base party nimu. Emma pathway. I better in fact, Omako walk bebrebe. And they are there. Ejaku because party na for Ken because omu the base nyina no. Kennedy pro members but Otibonsu beka so enye Kennedy a kwase kwate oye communications officer for Kennedy compare kwa Japan beka say Kennedy nya na say otino from MPP party ni mu na he still a party member na say obia ato na adwene mu edine bia say now the base no hwan e na ye leader ezira Jako and Otibonsu hwan ya Otibonsu beka so on the onye ready say obe contest for presidential bia or over the party mate na at appropriate time no the leader will come. Emas at now, you who leader to back a Otibonsu, and Ejaku crack or crash here. No, Madam T. May say, Kwame, Franco, you marry me shas yen, ain't any Jimmy. Why? Meaning baby, every bat, I wouldn't send me woman that. Me woman that I didn't know, and you Jimmy by me, say. So open at the Coquara, you better damn, I have buying the accident. The me say, and every Assam Claudia, I will call to a mohun group, social media, and two there, yet the ama lawyers. Nessa Meremuno will be company with me with Sua, Obaba Quachera Bank. There be or for crime be Sua, or Dan and Quanta, or the Nekua, or the other two just say, and Chakra, or the Betia, sorry. Anamuni.
What's it? Or Betty the base check. Oh, me pa chow. Me pa chow kwame. I know it in Ukrano. What's ama? Ukuno ubo cement deura. Ubo paint deura. Mon famra ye Apostle Kofi Ejekum. Na ye be ya advertisement and I say ye be political party. Kwame. Bank account. Your treasure. You see a papa register a chrono edi mumwa o se da. Mempre. And that's what I'm render account to that. I did this account to that. Now the Sikani a upe sikase. Emma say unya go clash here on YouTube ni ada ko edu tuba ni omu ho YouTube ni Peace FM. Omu go clash one mo edu tuba ni omu ho but enwa some na yek. Na we see the best part am no kan wase me na. Ana week etwa mu ye no. Omu go pie mu e wo obogu, omu do mu campaign mu aprabo na ye say eja ko say come say Ghana for say montoma the base. Ya dwen you to no ye be ma nyuma abusu Ghana ha. Omu come nsem omu go pie mu obogu. No obogu ho no mo no. Ana ankwa ma omu say de tie no. Tentrum boy as omu no mo kwahia no. Ebeye de na de ma it got to a point say members na omu di eja kwa chini bi no. E ko insult some of the youth of Obogu and also some of the youth in Obogu and ema omubu fu ye em ka cheja ko se omu pento to empene no a eja ko enfru ho no mo enko ema ebeye akatakata kese pa in fact na ebufu aba Masa, obi ya tanachi, afamo ho. Obi ya tanachi, ama ya to abade de ma. Fo, achefo atwo mo, esefo atwo mo ho. Edu achefo so se yate ho. Ya de ya kona de. Na bi fo no me kwase fo. Omo didi omo no, on pese obi ba bedi bie. Enya ne saa ya kwase. Onya bi fo. Na party ko mo mo. Obi ki eja ko he bo ni. Wako have open. Wake up, wako be paying go be that say you come back. I know when you go. I know when I make her. When you so good. What is time? Go let tell your papa have on you like that. Papa have the free. Don't go. Can't hear home. On the channel. It's all pass say you. Obi and Conan Fox on the bush of phone. Anything I say, yeah, come on, why and then why today? Why? I want to know. I just want to know. Sanyamanitina, ama meni ambere se enyama bi wo ha na se ya bo abrante ni anya dia me buafu je se abrante no mati o musufre me be president so what the message obi anyi shi enya PPP enya NDC endi na so utie ye ebetie wo ba ye fi o kromo ha ye worried youth ai o kromo ase ye enya se bia wo tie o opama ndugo no ha se amo ye ba se na ye mu se oti ha no I swear to God won for renting anya
Don't look for her. Kabeba. And when you when you go, aside politics, and when you put because in your house, where household name will be any man sign over out. I think over. That's how I am okay. By here, okay. And if you're more than a and yeah, who people through. Kukurudu etilete o free baby na ba obi na ma o sa ade ni so mo me asa me ni se ni metu me ni bia mo etina me kase o ka ade ni brother ni obi da se na ma be duru ha e obi da bu da ba ya da me kase mo bujo ya ba ra sa na bia e be fe mo ani ano kra why are you ko so nyai Oni e we na ne ko wa jani agba agba che oni e we na ne ko no agba agba che Hello Mami o so kan ni Mami o so e class for so pe bo Mami o so e class for so pe bo na adu na esi ala se umba ja kontu to hono no ano ana boys
One boys kuma would start boys aye boys ono abetwes ejako chese ejako de eye na nibre pa na eku ejako na ne so na wia na ebo no na unia jako sesei ne party a or tini ni movement yi mo boa no mo support no ikuma wo ejako won tea party ndina make movement mem chese wo movement go wo ni movement bia hwe obi woni ska jajimino sese first no na mfi se kakre kura me no eye ene sika de ko animu no kakre kura me enso me enti me pa obi de no me mfa me nyansa nyina anko mani pa kro do o ye party mo party no a ukodi akire no o makoto aba awie yeyi de obokọ awie yesi munye opposition ma sa akwa no a uni obi sa akwa opposition na mo ye no menti o story na se sisu chirimu tie twini ye na utia wo bo hunu sem amba cho metie mesi mo ye party na mo ye no ma ye awie amateze mo ma feli ama MPP a wo mu no wo ha wo do obi adikai ane ese mo nkoye opposition tia no ene ni pa bienu mu koya ade ne edin baako mu mienu makopre ama wo ehunu robedika wo ehunu robedikai ama akoto so se ase wo aye fra wo ejako wo ti party na wo party kura ya di chaw kura betima ye Ghana kura di ma one day kura wo ejako untimi en control one day no wie o man panyi ye fa wo se na edio enfaden stardom enedi nyansa ne adwene na sa jako dum nyansa awahi ala to obi be nya platform so no o ka we na mo siri a mo wi a mo so nim nyansa da bi o nyansa edi bu man no enya nkwada asem onse se duru time a ye beto aba na eli wonu bebre wo party nim kofo bebre no mo ba ye select ejesu oprobi a ye se bra be di adi mu eti ajako we a o pese oboba omi abro na abro no odi abro no odi sese no gise obi tia no a se de omo tia o ma ha se tia no no obeja no agimi obeja agimi no no aba be di le ni mu boko omo tia no a ne ego omu so tia no wo we ya da me hu video bi na so bi wo se wo mu entie sa ansem no bi won fa ne nsem nyere enko so party de wo ye obi a wo ye ukuta o star hwe wo star di ye na wo bedili anu mu di ba bia unu se ho ekoyie je se wo koye atie obi ama nsem no abetitia nti eje ko de da wo ye ne de me ka bi ne de adwena na me boa okay kofi ye mini papa bet me mpa de star na wo ye no eje omo yi de friend say Ghana party Dabi omo edibi da so the base ye kwa chatam na Ghana for ye wi ana no be ka chese ye mna base say any maybe one ma tai kura ya do the base say MPP no original o makọ akoto aba o boss ka ho ba bia wo stand ye audi o boss achi ni nyina amato aba la wie saade wo ya wo kodi anim ka hu se emwa wo ankasa o lifestyle na wo mu no because we are comedian we obi a amafo adi je ho ade adu to nso ma na watumi ka do akodi ulemu no ayi badwuma edru campaign ta ba do abeta ni panachi na wo ye opposition na chamela makokota ni panachi enti on ton san frem mu bia da bi ontimi kwa se de ni bia bo enkura da ni atitu so be yusuro na wo akodi bibi no obi enya hwe da bi obi ani ba bi esika wo to am ko ba bi esika no wow to the word of mama e wa comment section hype nya Black Media